Yo namire bukmak Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Daw numalango dola yutta news update weekend. Yana numalangi kuma COVID-19 updates. Daw dola military important bookmako Yolngu walango. Oni wala gura nina dola area Darwin ka Catherine. Katurang anapuro ngakula dawo marma diramu nguni mandaya kuranga etama duali COVID-19 riri ka duali mandaya ngunjandina gura Darwin ka Catherine ngoro mandani markinya ka wiripo a third Yolngu Yelk ka visiting yangai being robot tunja cans ngoro ka ngunilingai kulyun kabuna ngai dia ko madakodira mo madakumarma o angai bijandeana testing anya wala ka positive ngorike rere COVID-19 go ka dengo nya wala lor konto yogoranga etambanguni COVID-19 rere dola Northern Territory ngora tunga ngelmro wanami madadoyangi madale Yolngu madale diramoyo ka miyak tumarama dola COVID-19 rere Yuru deng wala gura mal marama wana ka manda ka wana mi manda mal marama gura wana kuru manda marki ka rules to wala mandain rules malain pican bilir jingayun pican yaun nguni daw en guru lakrana government to yaun go wala marki ka testing rebul ko na wala na Yolngu na wala na uni wala gura mangin nina dia kala diram wala ka marma wala baingo wala gura ngata manguni COVID-19 yuru ninja wala gura dia ngonya wala ngunana nguni kanang tunara miri wanga quarantine ngunya male wala na guru nanja for 14 days ganang mrama Michael Gana yu yaun gulakarama wana malangai marki duala diramo ka miyal ka wana ka wanga mada visiting nguni mada gura nguni dal kuma COVID-19 rere pala mada markina nguni wana mala wanga le duala nyamalain wanga dengu jawala yako exposure sites na dengu jadukar yogora lakarama bichana kam nguni nguringi Yolngu yo nguni ngai marki nguni malai wanga le makuni wangangura Yolngu wala gura diang wala ngula rere kurang nguni ngetama COVID-19 yaungo Michael Ganayo lakrama yaungo wanga malany wana kuro mada marki wanga kuro ka military danga nguni wanga ja wana kuro mada nguni mada diram mada marki ka miyal tangang military Michael kana yo bal ero bulu lakrang ngelemrongo wana mimanda nguni wala diramo manda gamiyal makpai katra o bal ero ka duala na wala ngarairo lakramana numalango wana mala wala marki nguni diramo manda gamiyal rere mere COVID-19 mere potri chera manmakunga kananga wala ni marki tipalay wangale wala nata wala po o munako adwal na malang ni wangan jakam yako exposure sites ara na malang marki lakramana economics fishing charter wala yo Sunday 31st of October Jetty restaurant una Darwin City Saturday 30th of October Snapper Rocks in the Darwin City, Saturday, 30th of October. Monsoons Nightclub, Darwin, Friday, 29th of October. Equinox Fishing Charter, Sunday, 31st of October. Nunama United Roadhouse, Monday, 1st of November. Catherine Woolworths, Monday, 1st of November. Catherine Club,
Monday, 1st of November. Puma Catherine truck stop Tuesday, Wednesday, ka Thursday, 2nd, 3rd, ka 4th of November. Lawless Pergola in Darwin, Sunday, 31st of October. Kmart Hub in Catherine, Wednesday, 3rd of November. Metro Hotel, Douala Esplanade, Saturday, ka Sunday, 30th, ka Purple, 31st of October. Unini ngula marchi di palam wangal merchi ngole, uningara marchi na lakrangala, ngula nata, birkat miri ngula waliyo. Military important numero ring 'em up. Tipala number legam 1-800-490-484. Bulungara lakrama 1-800-490-484. Or marchi tipala kam coronavirus.nt.gov.au. Kamar maranga nalchaniro. Ka webnya duala kam uniniro mula ririkton ka da kai ngama duala malany symptoms duala marmariniro o gormer iro marmarin o gormer ire ngalpar yuniro military dal kolkoro ngula doat mamanguni ngalpar jawarin yokora ngir nong yokora ngalion o ngir miririne bayangoni gura da kai ngama wanget ni gura o ngata ni gura luka ka bayang nangula ngata nyanguni nawi da kai ngama o wirpinja yakana ni gura jaltiri ngata luka naranguni yako loss of appetite gorme ere marchini o military marmarini gura uninya ni gura ririktuna marchi aga maranga duale covid test waricha yaka yana marchia junama clinicalnya ring him up duala number kam ngatilinja 1-800-490-484 bulungare lakrama 1-800-490-484 dualanya number birka mrio walango ninumay gura nina duala wangangura ngaraka ngura Northern Territory Darwin ngura o Anamland o Wanaka unijal nirumarama dualay test ka mangitiri nani ready ko ngata madualay COVID-19 o bayngo pulungarero nambang ni lakrama 1-800-490-484 pulungare lakram 1-800-490-484 lockdown ka lockout yako repunya Yolngu ja nganapurun malango Yolngu ni lakrama pala kore wichan nguni rules yako tiako dawin go ka katuran go tuala rules yukurar ngura yana katra ka ngura ngai gurar nguni rules till Sunday midnight tuala ja rules malen tiako wangau kam Darwin Palmerston ka rural area Wagat Shire Cox Peninsula Litchfield ka wipumalany wanga kalkidawan ngura Yolngu ala uni gura nina mar dawin ngura nguna bala wipu ngura makar ngura malany ka Darwin rural area tualanja wala dengonja wala gura nina lockout ngura lockout ja tuala mar wipu yako different yako nja lockdown ngunja aduala ngai ngunil ngunja kam lockout ja yako meaning ja ngai gura bican kam ngunini gura nina duala mar wala gura lakrama Greater Darwin o Darwin rural area kani gura ngeta ma o maramani ka ni marama marma nguni COVID-19 vaccines ninjero ngamakoro marchi dawatun pingunu kalawangangro ka marchi niro wanamalawangalle tuwalay dawin
Euro, tuala nungul ngunya niro, niran, mas, all the time. Ngunin dijal niro marchi ka ninna, ka ngata luka restaurant kura, o pub kura, o ngula niro jal tiri niro marchi shopping li, kere o, wala ngunili shop jama miri wala, o bilicumando walay nunairu ngangton nani marama nguni COVID-19 vaccine o urpunyo wala rutarkan nunabichan kam bilini marama nguni vaccinated ni bichan urpunyo wala ro daurkan nuna niro milkoma walango proof nguni marama nguni marma needles vaccine madany pilanya bichan certificate o jora pingro clinic ngro nguni ngula duala yako Greater Darwin ka Darwin rural area ka maramani wangany COVID-19 vaccine o baingo COVID-19 vaccine ninja euro nina wangangro yakad marcia dawartura nguninja meli ninja nguni lockdown ngurana kayana niru dawartunya bingro nukalai wangangro dia kono kamro kam 5 reasons ko adwala man reasons ja niru bingro marci o dawartu nukalai wangangro ja adwala malanya number 1 ja niru marci bala clinically o wajpilli o marci niru kamara ma COVID test o niru mara manguni jacket na vaccination na yako. Number 2 ja niru marci dwartu nukala wangangro ka marci niru kamara ma unini jal niru mara manguni ngatta important malany pelanya bican ngatta kamiricin. Number 3 ja niru dwartu nukala wangangro ka marci jamalli uninje yako essential unya military important karipunya bilinya bican dokter nirubuna kana ma dokter na honest na number 4 ja niro dwartun outside nukalawangro 1 hour yana mar niro exercise unalena nukalawangro front yard kurangula unile biliniro ninenya gura galki wangang nukalay yakana niro dartun yang marcinya outside nukala gate ngro 5 kilometers being nukala wangang yakana niro dartun unin jalya niro mara mawanganya yolnguna being nukala wangang palan marcina number 5 ja niro dartun being nukala wangang unin jadya kuna reason ngumak niro marci ajaka nung guru tumiro uni gura wiriktun o jal kungai niru marci ka dawartun no kalawangangro uni niru kuna nungai wanganja dawartun ya bingur wangangro no kalai niran mranga face mask uni niru marcinja tuala melain gamro uni ngara lakarangalaya 5 reasons ko yana niru marcinja abican bilini gura no niran jang uni face mask Oni ni jal ni yuruyaka milkuma jura bilka miru yolngu o pilinya bican bilicumangu o shop jama miru walangu duala jura o letters oni nyora lakama bican gam maranara nguriki vaccine go oni malanya na yolngu nyawalairo marcinja dawatnya bingol walangala wanga ngurunja reason guru yana walar marci uni ngara lakarangala different reasons uni nabili ngara ni lakarang number 5 ya kamru kamil kumaniro walango uni jura o letta uni gorawanga bican gam yo pilingara marama o bilingara pur marama duala marma COVID-19 vaccines yo aduala nja kamru uripungurana Catherine na yurumar nan ngunja buripo different dia ngunjala Catherine ja lockdown ngurana ka
duala nya malain ngoni bili dukar yang ngara ngatili ngoni ngatili ngara 5 reasons ka ngoni ni yukura birkayon niro marci dawatun bingur nukla wangangro ka marci ninjar niran mrama ngoni face mask ka ngoni bili 5 reasons ngara ngatili duala malain rules Darwin go ka Catherine go unjero ngura yukura dukar ka midnight Sunday ngai bar iro uni dukar diang wala wallu yolngu wala duala Catherine yur diang wala kora ninna unable nukalai wangangura inchait ka yolngu wala ninna yukura duala Darwin ngura beka bele nine wala una inchait nukalai wangangura uninir dawatun nukala wanganguro ka marci ngula wana mala o important kuni yako essential kuni bilingati ngara ngala bican marci niro dokter nama honestna ka beapol ni gura gamang ni miricin rumbal nukala COVID-19 vaccines marma ni maramana ni nyero still yana niran nguni mas uni niro marcinja dortuna nukala wangangunja uni jal niro marci wirpamala ka kuna duala Northern Territory ka wirpamala ngarakal wangal another state li marci ngatilnya niro marma rules yako nguriki wangawi ka state pu na walango dukar yukura ngura unelemi ngarakang wangangura ka beapul bican walang wangakam unijal niru ripamala state li marci dengon jawala niru yana blame na marci yakana nungu yukura dukar ngura niru dengola driving ripamala ngarakal wangalle state li uni niru tawartin tipurungan Northern Territory ngunya dengola nung time niru marci kamara manguni COVID-19 vaccine duala nyamritiri important time niru mara maduala vaccine mar niru kungana miriama nuna pena ni ka nungu gurutu mirina walana kawa friends na nungu tipungu reading ro COVID-19 ro nguni ni jal niru marama duala COVID-19 vaccine ring em up bala clinically kangang turawalana kanguni niru marama nguni jakit marain kalking ngang turawa clinic staff na o doktor na wala wika manungo jura letter o duala yako certificate pingri nguni niru marama nguni vaccine peka bile butru wichura Yolngu radio dao pian gatura duala numalango ngana pro lakrangala dao duala mengi kongalaya ka beapul bual iro peka bile tune in to 88.9 FM Yolngu radio or pinja checking nungay Facebook page Yolngu radio ma jujut na ka keep safe jaka nungay ni ka nungu guruto mireo Yo, thank you numalango buturi chindao tambal Yolngu radio le.